evo nas ispred urgentnog centra sa suprugom Željka Latasa. Imali smo veliki problem da dobijemo informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Prvo nisu hteli da daju supruzi, upućivali su nas na policiju. Postupanje policije inače korektno, oni sami su rekli da je najnormalnije da treba supruga da dobije informaciju. U urgentnom su, to je bilo maltene nemoguće dobiti. Nikola Stanković išao sa suprugom Željka Latasa Tatjanom, tek kada su pretili i tražili zaštitnika pacijenata informaciju od njega, iznenada su se pojavili. Ima izuzetno povišen krvni pritisak, dobio je jednu terapiju na koju nije odreagovao, dobio je nakon toga drugu. U jednom momentu kada su ga vodili i videli smo ga, on se i obratio, rekao je da je dobro, da je postupanje policije prema njemu u redu, vidi se da je i policiji neprijatno. Mi smo i dalje u urgentnom centru sa njegovom porodicom i čekat ćemo i pratiti